Reka twongere tubasuhuze inshuti mwese dukomeje kubana kuri Bunani Happy YouTube channel. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibiruhuko byagenze neza. Ikaze rero uyu mwanya tugiye kuganira, mboneraho no kubanza kubashimira mwe mwese mukomeje kunshyigikira, yaba bakomeje gukanda subscribe, like, comment ndetse munasharinga iyi link ya Bunani Happy YouTube channel. Tuzakomeza kugenda tubana umunsi ku munsi mu biganiro dukomeza kugenda tubategurira aho waba uri hose. Rero waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu mujyi wa Kigali, waba uri mu ntara, ndetse abari muri Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Aziya ndetse na Oceania, mwese ndabasuhuje ndetse mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku nkuru itari nziza, ku nkuru ibabaje yasakaye kuri uyu munsi, kuri uyu wa kane. Ni inkuru y'umukinnyi wari usanzwe akina ikipe ya Liverpool witwa Diogo Jota. Uyu mukinnyi rero ukina nk'umukinnyi ukina imbere, akaba rero ku munsi w'ejo ku isaha, kuri uyu munsi wo kuwa kane hafi mu rukerera rwo ku isaha saa sita n'igice nibwo yitabye Imana. Yitabye Imana rero mu buhe buryo? Ubwo yari ari mu modoka ye ya Lamborghini, imodoka nziza cyane, zimwe mu modoka zihenze ndetse zimwe mu modoka zikundwa kugendamo abakinnyi b'abasitari ndetse n'abandi basitari bagiye batandukanye. Ubwo rero yari ari kumwe na murumuna we witwa Andrea, berekeza mu gihugu cya Espagne mu majyaruguru mu mujyi witwa Zamora. Bakaba rero bakoze impanuka y'imodoka. Imodoka rero ngo yaje kurenga umuhanda, hanyuma ivamo ipine, igenda yikaraga yibirindura, hanyuma irashwanyagurika ndetse iranashya. Ari naho rero aba bavandimwe bombi batabashije kurenga uwo munsi kubera ko bahise bitaba Imana. Diogo Jota rero ku myaka ye 28 asize inkuru y'akababaro cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru, cyane cyane abakunzi b'ikipe ya Liverpool, abakunzi b'ikipe y'igihugu ya Portugal, ndetse cyane cyane no ku mugore we, dore ko yari amaze ibyumweru 2 gusa akoze ubukwe n'umukunzi we mu bwana, ariwe witwa Lute Cardoso. Bakaba rero bari bamaze n'igihe babana nk'umugore n'umugabo, dore ko bari bafitanye n'abana bagera kuri 3. Baheruka rero gukora ubukwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Byumvikana ko nta gihe cyari gishize bakoze ubukwe, dore ko no ku munsi w'ejo umugore witwa Lute Cardoso yasangizaga abakunzi be amafoto y'ubukwe bwabo, bari mu rusengero, avuga ati inzozi zanjye zabaye impamo. Uwitwa Diogo Jota nawe aramusubiza ati ndigiye mugabo unezerewe cyangwa se umunyamahirwe kuri iyi si. Gusa rero nyine nyuma y'ibi ngibi nibwo uyu mugabo cyangwa se uyu Diogo Jota imyaka 28 ari kumwe na murumuna we witwa Andrea, nawe wari usanzwe akina umupira w'amaguru, baje kugira nyine gukora iyo mpanuka ikomeye cyane, hanyuma rero ntibabasha kurenga uyu munsi. Ni inkuru yababaje abantu benshi cyane, ndetse uyu Diogo Jota ngira ngo abantu baramuzi mu ikipe ya Liverpool, yanayifashe gutwara igikombe cya shampiyona umwaka washize ari kumwe n'umutoza Arne Slot. Ni umwe mu bakinnyi beza cyane, bari bazi no gutsinda ibitego, bari bazi guhumurirwa n'izamu. Akaba rero yaragiye afasha Liverpool mu bihe bigiye bitandukanye, yaba gutwara FA Cup, yaba gutwara Carabao Cup ndetse no gutwara igikombe cya shampiyona. Uyu Diogo Jota rero akaba yaraje muri ikipe ya Liverpool avuye mu ikipe ya Wolves, amaze kuyizamura mu cyiciro cya mbere. Nawe yari yarajemo avuye mu ikipe ya Atletico Madrid, yakiniye atakiniye kuko akijya muri ikipe yahise imutiza mu ikipe ya FC Porto yo mu gihugu cya Portugal. Aje rero yitabye Imana nyuma yuko hari hashize n'iminsi we na bagenzi be bo mu gihugu cya Portugal begukanye igikombe cya UEFA Nations League. Byumvikana rero ko asize inkuru y'akababaro.
bamwe mu bakinnyi rero bakinanye yaba mu ikipe ya Liverpool yaba mu ikipe y'igihugu barangajwe na Cristiano Ronaldo, bakaba rero bafashe umwanya wo kumwunamira ndetse banihanganisha umuryango we, harimo kwitaba Jamie Carragher. Aho ngaho bagiye bavuga bati ni inkuru ibabaje, birababaje cyane kandi umuryango wa Diogo Jota ukomere. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Portugal nabo bakaba bihanganishije uyu muryango wa Diogo Jota, ndetse n'abandi benshi yaba abakinnyi bakeneye muri Liverpool no mu ikipe y'igihugu ya Portugal, ndetse n'ahandi hose yagiye anyura. Nguwo rero Diogo Jota utuvuyemo ku myaka ye 28. Navuga ko Liverpool ihombye umukinnyi mwiza cyane, n'umwe mu bakinnyi bajyaga bahindura umukino mu gihe byasaga nkaho byanze. Nguko rero abafana b'ikipe ya Liverpool bihangane, n'abafana b'ikipe y'igihugu ya Portugal bihangane, kandi Imana ikomeze umuryango wa Diogo Jota, cyane cyane umugore we Ruth Cardoso, ndetse n'abana be 3 asize. Ubwo rero tuvuge tuti Imana ikomeze imwakire mu bayo. Reka rero tubashimire mwese twari kumwe muri kano kanya, ndetse mukomeze kugenda mukora subscribe, mukore like, mukore comment, mukore na share. Tuzajya dukomeza kugenda tubazanira inkuru zigiye zitandukanye. Mugire ibihe byiza.